Senya nka ye nyina ye nim no nka moto anase okada eye adepa nanka se wotena so a se traffic pochia wotimi tena so ma nipa no ede ukọ ekokodru jojo enka nganyini ye mu anase enka nipa pemu ena ka ye nyina ye pe no so eka me aye se motor riders fo ni bi no ede adane bibi fofra wo mu edi agro na mo adane no so amana kwa akowie boni mu na asema ababe pie me pono so ene no eni se emrantu wa mienu bi acheso mo de enka yenim se nka moto mo di fa enkrofo ede akọ wonfie na nka wonya bibipa bi ede efri so na se wonya sika bi efri mo di ede bebo won bra no wo mo de omo se dabi da enye se ye de ebetwi moto no ede apeska na ye de ebetwi moto no ede aye competition na ye omonya bebia ankan kogina se ekwan ho anase ebia ka edi to and fro anase edi akoniaba eho ena je se mranti edi esi wo ho se eho no mo de ebeye omo competition na enumo no na je se we pan yonko na we pan yonko na wonko na je se ba ko se raise moto no edi ekosoro je se na chitai no kwa ene enam lorry kwan no so na ye na fofie anto ata je se ka bi so ema no ni so eba oni no edi eba be bom a je se anam so ma brantie no ne nine ati a serious accident pa ne nine ati ena ne kwan chi so je se etwitwa moja ebrim na dofo enya asem kotoa mommi enkoko hwe video na me ba ma beto aso adofo mo amusha we eye we nyansa sembe mpa ene wo ade a emrantie mienu eye nyansa sembe ene wo wewu ya enka wobu enkwase we wosenka woda hokra we prano nka wose ye twa nasum esade ka ho ene emrante wa abano anase ne mebunu dodro na abano wo mo edi moto no edi jese wukọ hye nima wukọ circular sometimes hono mu gina jese mo ye competition we si am discount so me yan hye sampa se wo betimi akọ anima we si ampa yan hye se wo di mu anase wo was styles and skills more than other partner na just more edisika ye de edi atoso na eni omo koshi without thinking say ade aye ba be ye edi ehun sunsaso bone edi beba she ade a eto abrantie a ono so eye competition sa anam so ama no edi a echa ne na sisa ne na ya echei so mo de ko ayaresa bia kra na enya de betimi aye de aye ye biefisa ne nan no ne nan so anankasa kra na ate ena wo hye na tikoso so ahwe moja na ede prim no anya asem kuma e so oni ka no koye de ekodi ehyiemu ama sese we pra kwa we di enkwase asem we eya de ekoso ewo ye man Ghana mu ene emeburu na aba no senka me hunu ye enka moto de enka ye ena me di nka ka no se enka wo di fa obi ena se traffic se wo di fa ni panel tina so se ne ebe ya nipa no wo di ni kosi bia bia obenya esonfaso no se obenya sika bia de every mo a wo so betimi de aboabo no kakra e de bia wo shop na se wo de atoka bi na wo so de aye nkrofo wo ba bia na wo de be taxi na je se wa namu na namonto mu na ye de wo kona na se wo upgrade wo enso ye de mu de mo se de bi de nya no na mo de mo be hye buy legalize moto se ne be yanka ebe wie ye pa na buy legalize moto na nkrofo bi afa ho nyansa kwan so edi enyambra sem se na buy legalize ye na eye anase na enye ase bibia no Ghana fo no mu bi ne ya ma aban ensa ayede esifom efisa aban legalize no no nim se nko oye ama ye ho ahen ha ye frisa wonim se ye na ye nim se ye epon adwuma na se ye kotena ka ma traffic ebe chie no enya asem kuma wapon section besimi adufie kra be ye 9 eno ntini nyina ka ho na aban ho se se me ma me legalize moto na se eba ya brabo eba o my Ghana mo na se ebe ma Ghana fo ho ayede ahen ha ye ensusu no ebinum no ateki no as an advantage ma omu ye de over use Ghana de te say ye ma ye free na na de dom aye de asoso wa wo hye eniema we na se wa wo hye ade ya branch
abrantie ye ena nko wo fa so na odi hwere ne nkwa enka minim se dodo na beka se ai ena ye kwan nye ena ne say anase driver ni no driving na one hwe ne ye enso so no we de wontimi mfa nkwa nkwa aban ena we wontimi mfa nkwa nkwa kwan no visa na wo hwe lorry kwan na che se wo nam so wa pagya ni moto ya na wotum se kwan na eda so de obeka ne se eye smooth a che se bibia eye de eni ho but eson say the carelessness che se wo driver no feel se wo ye ede agifan cause hu ni wo hwe video ni ma wotum se na nkofo ye de ejina ho mo ye de man the fans but no nim se ebekwa akɔwie ni bɔne we eya de wo se aban ema nani ede kɔ ho ema police fo nso so ema wo hom ni so se wo mu hunu se ene mebru no bi no agina hɔ no mo di moto no di enyambrasam se a ebelidi o moto wo mo death a aban and police fo nye de enchi wo mo an wo se police fo echi wo mo se de be ya wo mo ebejaisa because ni nyina ka ho na akɔso accident bebebe eye na ado ada na 3 days ya abrantie bi so sa oni car ekodi ehyimu moto oro so tese wo ya fa ho na wan hwe ni bonkum an hwe ni nifa na tese oni ni car no koye de ekoko hia ya man o hwe fom nukwa no wo hwe fom no ebi kwa sa kwakọ kan eye akwada na tese ono so enam enkwa nchen na me nwutika mu na me unu se ya pagya akwala pa epeka edi na tum akọ ayaresabia ya de ahomete ya de eti enso no enti mesre motofo ne se mo mamani enna fom abaya legalize their mind se yemfa make good use don wan ka se yemfa konkonye competition na yemfa sanko di ye ho ewo enji ye nkra enye de influencer na minim se ade a guy eye ya waf nam so amasisi ane nai eprateche yi obesua nyansef na wo so so wutwi moto a wo so wuta di sa adwuma ni bi no wo so so be hunu na wasua abapa bi ade afim na dofo ade a competition ya guy koye ma ni ko twa ne eye ni nyansemu se ewo so okoye sa ema ordinam so ma ne nai etimi etwa sa na minim se be so wo chawaje edifa ene ensem yi wonti no meso se kwa YouTube channel na ko subscribe efoko so much gh comment section so chawaje for ene ensem hu fefe any obom na first ko follow you on Facebook, Instagram and on Twitter na me di ene ensem about mapono so no mi din e de afia enstroma so do bebia o hyen edesene ye be se e sha makwa obibia.